So hang tu layo bendera dekat Omsal elemen hang tu dalam cikna. Hata. Aku suki striker lah dong. Hang tu. So kita defend jaga offside baru. Hang tu je. So sakin dia tu. Goal. Yes, goal. Kum over target yang goal. So, karul lah sini abang hakim referee bagi sideline man. What a shot! What a shot! So, the score kelong 1-1. So, lakum over bana pak. Lakum ai over pula ke bana kick. So, what a shot! Wow! What a shot! So, kaju hi ka style. Ka omsel Clara sendan lah dong. Clara dah tahu gol lah kawai Clara sendan. So, tapi nam dapat kita ke atlet item. So, kajini lakai ka ba itinat ka ba isyang kon. So, I play ethnic team baru atlet. Kamtam ya ki coach, ki asan coach, bagi kapten ke joki. Baga jingi lekai kamdan kenal baga jingi ya huli hura. Kaya baik ia yang ti aku ba rules jong ki referee wani ki judge jong bagi linesman. Mentangi the first round of agricultural program kini ke Patar Kemal Government High Secondary School. Patar Kemal Government High Secondary School. Kapten Sumawan Cikmat. Kemudian untuk saya ikut yang saya sini is video by I the winner. Inong job hari cultural programs yang kearajar kat kendai the winner kedai ke Saint Peter Secondary School. Saint Peter Secondary School. Kupawan leader Cikmat. Inong job haka independent stop arajar ketundai kedai ke officer club the second collect seki sodar di ngasubha bentuk yang chairman bapnia yang ini Pun nampak school pagi-pagi inong job hakai football arajar ketundai Independence Cup lagi yang di school kedai ke press. Nila po yung siya kapakot sa kabul mana ay hijing kublay word of thanks nga ay hijing kublay kaba terpange yaw chief guest ng burong jungi hari kesni wala yung show pagi hari kapor iba bron nausi iba na yung emily job arajar ketundai ngai kublero yang in charge boy do pakot ngai kublero yang school ba pero iba ishimenta ha kaneka independence march past ba nakaging nasim ka bishit hem na ishimenta matutun pin yang kaneka smi ngai kublero ya di solar sinong iba laiwan man sakirang yang kaneka smi na kadikar rukal lem kujampi ka ay mensen video yang ibaro Ngai kublero ya di police department tiba layon